a pleasure to see so many younger people here today, and also so many women. Because I think without young people, without women, change cannot happen. Change will have to happen in this country one way or another. You have to start changing your own attitude and not be too passive, even if it's difficult sometimes to take initiatives. That's why we call this take the initiative, and we want to support good initiatives. Europska unija, sve što ona može ponuditi ovisi nakon proaktivnom građanstvu. Sve što vi možete napraviti da tražite od vaših političara, da pokrećete projekte, da tražite od lokalne uprave, da tražite od same komisije, jer situacija je drugačija nego kad je Hrvatska ulazila, kada je proširenje bilo nešto što je bilo apsolutno prihvaćeno. Sada će se zahtijevati ipak i nekakav vaš glas i vaša želja za ulazak u Europsku uniju. Jedino rješenje Bosne da idemo naprijed, da idemo što prije u EU. Bosna i Hercegovina nema strategiju digitalne pismenosti, niti informatičke pismenosti, niti razvoja informacionog društva, tako da je vrlo bitno da se kroz fondove pripreme sredstva na koja mogu da apliciraju oni koji te poslove rade, bilo da su to udruženja ili privatne kompanije. Da li sada migrantska kriza koja vlada u Bosni i Hercegovini može usporiti evropski put Bosni i Hercegovini, upravo zato što znamo da migranti sa granice Hrvatske ostaju u stvari u Bosni i Hercegovini? I don't think we'll stop you on your way to EU integration. On the contrary, if this country can show together with us, European Union, that you can deal with this in a sensible way, and we will support you in doing this through financial and other means.